Hello friend, ngiye kukwereka uburyo bwiza ushobora guhuza YouTube channel yawe na TikTok ku buryo umuntu azajya yinjira muri TikTok agahita aza agakirika kuri YouTube channel yawe akabasha kwinjira muri YouTube yawe akabasha kureba amavideo yawe. Ibyo bintu rero ikintu bigufasha cya mbere cyiza ni ukubasha kubona aba viewers cyangwa se ama views menshi n'aba subscribers. Hari igihe upostinga amavideo kuri TikTok yawe umuntu akageraho agasanga ari amashort video atari amavideo maremare. Ngiye kukwereka rero uburyo bwiza ushobora kuza ugahuza TikTok account yawe na YouTube ku buryo umuntu azajya yinjirira kuri TikTok yawe ahita ahingukira muri channel yawe. Nta kundi bikorwa rero, uraza hano muri YouTube nk'ibisanzwe. Waza hano muri YouTube nk'ibisanzwe rero ugaza hano hejuru. Okay, ukaza ndahakwereka neza. Uramanuka hano hasi. Okay, uramanuka hano hasi. Ahangaha kuri kuri you, urangiza kwemeza hano kuri you uraza ukirike hano handitse viewer channel. Ahangaha hejuru uraza ukirikeyo. Okay, umara gukirika hano hejuru urategereza bifungukeho gatoya, nurangiza uhita uza hano kuri aka kantu kameze nk'agakaramu. Urakabona? Ituza kuri akantu kameze nk'agakaramu wemezeho. Numara kwemezaho rero nta kindi gukora wahita wakuzana ahangaha kuri about your channel cyangwa ibijyanye na channel yawe. Niba ubibona neza, ngira ngo hano urabona izina, hano waryeditinga, hando yawe wayitinga. Hano rero description iri bigaragara hejuru kuri YouTube channel yawe. So hano rero niho tugiye kwibanda hano kuri copy. Uraza rero ugakopiya iyi link. Okay, uraza ugakirika hano kuri copy ugakopiya iyi link. Ngira ngo urabona ko yabaye copy. So wamara kujya ahangaha rero kopiya link yawe, nta kindi ukora uhita unyaruka ukahita ujya kuri TikTok account yawe. Okay, tujya kuri TikTok account yawe ugahita ujya guposting ugahita ujyanayo iyi link twakopiye. Okay, uraza hano rero kuri profile yawe ibisanzwe, uramanuka hano hasi kuri profile. Ndakwereka neza kuri profile yawe. Okay, uba kuri profile yawe uraza ukirikeho, ubundi uzamuka hano hari utudomo dutatu, hano hari uturongo dutatu. So ntago ari ngombwa hano hari uturongo dutatu. Ngwino hano kuri edit your profile. Okay, ngiye link ngira ngo murayibona iriyo. Niba uyibona neza, ngiyi link yanjye ngiyi. Iyo ushaka uhita winjira hano kuri YouTube. Okay, uhita rero hano kuri edit your profile hano ugakirikaho. Wamara gukirikaho rero nta kindi ukora, uhita umanuka hano hasi handitse bio. Hano kuri bio ukaza ugakirika hano haba harimo ibijyanye na TikTok. Uhita rero ukeditinga ugasiba bino birimo. Iyo usibye bino birimo rero uhita ugapestingamo link ya link yawe. Ngira ngo ya link yacu murayibona aho iri hano, uhita ukayipestingamo. Ngira ngo urabona ko ngewe iyanjye irimo. So iyo umaze gushyiramo link rero gutya, nta kindi ukora, uhita uza ugasavinga hano kuri save. Ugasavinga hano kuri save iyo umaze gupestingamo ya link yawe wakuye kuri YouTube. Iyo umuntu aje rero hano kuri TikTok yawe ahita aza agasanga link yawe yamaje kugera ahangaha kuri
profile yawe ya TikTok agahita abasha kwinjiramo, akabasha kwinjira mu mavideo yawe. Ngira ngo nk'uko ubibona twebwe tuba dufitemo amashoti video, ntabwo ari amashoti manini aba arimo. Aya mashoti bafite igihe kitarenza kenshi iminota ingahe, ariko kugira ngo ubone longa video nuko aba agomba kwinjira kuri YouTube channel yawe. Rero biramwohera guhita ahingukira muri YouTube channel yawe. Guys, reka dukomeze rero turebe n'andi ma video agiye atandukanye tugiye kugenda dukora. Mwibutsa gukora subscribe utarayikora, kandi nawe wayikoze wibuke gukora kunzogera kugira ngo tuzajya ucikwa na notifications tuzajya tugenda tugaruka uko bukeye nuko bwije. Ciao ciao, rero tuzasubire mu yandi ma video yacu akurikira.